Pozdrav dragi naši pratitelji! Sada ćemo pričati o idealnoj kombinaciji češnjaka i limuna. Ova kombinacija ojačava imunitet i zdravo srce. Donosi brojne dobrobiti za zdravlje našeg organizma i predstavlja jedan od najboljih načina za podržavanje zdravlja krvnih žila. Zbog svog posebnog sastava bijeli luk smanjuje krvni pritisak, potiče širenje suženih krvnih žila, smanjuje koncentraciju štetnog holesterola u krvi, djeluje preventivno zaštiti od arteroskleroze, smanjuje razinu šećera u krvi, iako je potrebno još istraživanja na ljudima, pospješuje rad i obnovu jetre, jača imunitet organizma. Limuni su jedni od najpoznatijih citrusa, a svi znaju upravo po tome što sadrže mnogo vitamina C. Osim toga sadrže kalcij, magnezij te vitamine A i B skupine. Limuni mogu pomoći kod održavanja normalnih vrijednosti krvnog pritiska, podupiranja sinteze kolagena, povećanja apsorpcije željeza, podupiranja imuniteta i zaštite stanica od oštećenja uzrokovanih slobodnih radikalima. Češnjak i limun preporučuju se za zdravlje organizma jer mogu štititi srce i krvne žile te jačati imunitet. Osim toga, češnjak i limun smanjuju razinu holesterola u krvi, regulišu razinu šećera u krvi, podržavaju zdravlje jetre, sprječavaju stvaranje krvnih ugrušaka, poboljšavaju cirkulaciju, štite organizam od oštećenja uzrokovanih slobodnim radikalima, jačaju imunitet. Sada ćemo vam reći kako da napravite napitak od češnjaka i limuna. Za pripremu ovog ljekovitog napitka trebate 3 češnjaka, 6 oguljenih limuna i 2 litra vode. Prvo što trebate uraditi je oprati i nasjeckati limun na manje komadiće. Češnjak također očistiti i usitniti. Možete ih usitniti i u blenderu. Dodajte usitnjen češnjak i limun u 2 litre vode, pustite da voda zavri te kuhajte još 10 minuta. Kada se tekućina dovoljno ohladila, procijedite ju i prelijte u staklenu teglu ili bocu. Čuvajte smjesu u frižideru. Ovaj napitak konzumirajte svakodnevno tokom 3 tjedna. Svaki dan nakon obroka popijte 50 ml napitka i ponavljajte dok ne prođu 3 tjedna, a zatim napravite pauzu od 7 dana. Nakon pauze ponovite postupak od 3 tjedna. Ovaj tretman provodite svakih 6 mjeseci. Prije započinjanja ovakvih tretmana se obavezno savjetujte sa liječnikom, posebno ako namjeravate tretirati neku bolest.